Lorong dia kemalu karenain tatoli ninian nebe nam kari iha teritori Timor-Leste nemos diaspora nebe akompai hela programa entrevista ba edição nohin. Malu karenain sirah nisi tebot hatene iha loron sanulu resin 5 bulan Agustus liuba acontece Rai-nakdoko iha Nusa Tenggara Timur liu iha Flores nebe hamate ona ema basic 5 nulu resin. Relação ho idane dadaune ami iha ona Direção Nacional Meteorologia Geofísica iha Ministério Transporte e Comunicação nia okos. Atuaten dia kliutang kona ba ne impacto direto no indireto sira karik mai Timor-Leste. Dadaune iha na mini studio iha MTK kaikoli dili Diretor Nacional Meteorologia no Geofísica senhor Terencio Fernandes Muniz. Loron dia, diretor. Loron dia. Obrigado. Diretor, boleh explicar itu acontecimento nebe iha NTT nebe basic ela ita quase betevel de angkata fronteira direita liu si marítima kari ini impacto direito no indireita maida isso monitorização sih. Sim, obrigado ba entrevista dan usi tatoli dia oportunidade nene dia parita bela informa ba nos ba iha itania publiku para bela iha pániku ba informação se nebe ka spaila atunune hatau ema e sebelene informação te terma credível mele mai direta e Direção Nacional Meteorologia Geofísica e Ministério Transporte Comunicações atunune bele etana informação nebe maka credível dia ka tuir tambah ita rona nabara ke spaila ya media sosial kata ya possibilidade para tu Rai-nakdoko memang acontece ya Flores fanadakne bele mos acontece ya Timor-Leste mas ya persida po informação maka claro kata durante ne DMG halo serviço hamotuk ho badang klimatologi desculpa badang meteorologi klimatologi no geofisika te bolo BMKG Indonesia ne BM passa informação ne direta mai ita hodi ita mos observa no hare ni impacto ne BM belet mai Timor foi nada nene acontece nene ya Flores 7.7 skala Richter honinia be profundane balu di Andes mas mai tigre informação ni 15 km mai ba Rayokos nebe ninia be atu halo impacto ba ya tsunami ne tambah ini ia be tasine be makbada antone possibilidade hala be tsunami mai ben ini acontece ne ia fali ia sira bolu naran back tras Flores idane diangkatak be ia be patahan ia be Rai-okos tasi okos ne mak halo energia saya hodi be provoca ba Rai-nakdoko nebe nia iha area be ring of fire ne nia atu mai Timor kar nia la kona tambah ni ita la tama iha be ring of fire nebe maka linya be vulcano be liu dadak ne ita la kona antau atu direta mai kona ba ita ne la mos nia tambah iha ohing audiana saya ring fire antau possibilidade be tsunami mos la acontece antau durat iha det maka estragos ho amate ema iha railaran liu iha area Flores ne mai be iha itena area balu maka sinti mais balu la sinti to ya dilini itala sinti be ninia be ninia dokonen telah dun sinti tambah ohing audiana saya iha ring of fire ninia okos. Essa husi badan meteorologia Indonesia nakari passa informação ruma ligação no acontecimento que acontece iha Flores rasi. Sim, sira ite ligação ite serviço dia cosira então siramos informação ni itamos iha na be
sistema ida nebe maka ihan ba acontece itamos simot informação serne sire sistema ne itamos ser liga tema itana antau acontece ba itamos simu hene nebe informação serne itania kolega teknik sera geofisika mas sera halo kena sona press release ia be acontece ne sera halo kena press release informa ona ba ia itania stakeholder sira liusi grupo WhatsApp ho grup iha Facebook atau nune publik mos be asesune be informação serne ami hetang direta husi be BMKG. Ditor onde explica que a profundidade tá sendo bem. Cara que mudança vulcânica rumah kodi não sei impacto ba anak doko nebe iha Flores. No ni dane sila impacto bot mai Timor Leste. Sim, dan nene iha onya haudiang be buat be asa tohar tohar masih iha be onya be iha area dia be vulkano niane antau ada tohar antau nia energia sai nebe nia Bali area se nebe maka iha be liga ho be vulkano liu bane nebe itamos la iha vulkano ne la iha ne antau itamos la sintio la impacto mai ita. Unsa ita tena kata ansohin ita kuliah di raine nakdoko ne hasfen mai be fatin tolo nesnia ia mundo acontece bek mai dane basically ona Timor Leste. Ia público para halo spekulação kata tasimaran ya los palos tasimaran diksa kar informação serne itu bel kategori informação falso ne be hatau público. Sim, agora iha be tsunami ne ninia be ini karakteristik dia maka nasa Rai-nakdoko tia de repente asa nia darat tia be tasine bahu tu tia be iha be sentrum mak ni foi lori fali mai mak di halo be tsunami ne mai be relação ho be tasimaran ne agora memang ia be tempo bailoro ne iha emo bolu dia bolu dia be laut pasang dan laut surut ania kono be bailoro ngona ne kuase be tasine maran tia hena ba o se kalan mak nia na kono fali ne acontece ne normal ne meteorologi ne fali antau ne laus tambah be tambah Rai-nakdoko mas ne acontece biasa tasimaran kono i tempo bailoro rasane ne iha relação ho be hormatan ho be ho fulan nebe me fulan akono wacane halo be tasimos maran depois punya lokrak nia be akono fale nebe secondo ita Rai-nakdoko acontece itania Rai makas depois mak dia tasi de repente sabe mara de repente hanema ita bersada mas ida nene normal ida be tasi durante be maran depois lokrak mene foi na konfal ne tambah ohinya ne impactu si meteorologi nia lau susi be direta usi be Rai-nakdoko nebe maka acontece. Oke, ditor tambah ho informação senda rumah halo pescador sira halo atividade tak mensa ditor atu foi informação na fatica buat ne la acontece Timor Leste. Sim, Rai-nakdoko ne ita toras ne ema lai hai dia mak peritus ia mundu sene sedak bele halo prediksão antau itamos ia bela ia zona hotu ida nebe mak risiko ba Rai-nakdoko tu nebe lalika sampai pescador sel lalika pániku hobe tambah hawatene sira pescador sel be hatene kona babe tasimaran depois be tasinakono tambah sira experiência na hebe ne be sira hatene quando la iha be Rai-nakdoko nebe maka acontece basic he itenia Rai mak honia profunda badak ne itla bele pánico ho boida ne ita saya i terfiar ba informação ne be maka diração ne fosai e amimos observa na fatin informação ne tamba às vezes Rai-nakdoko sira sa
ninia be Rai-nakdoko utama ne ma musu tia depois nia tirfale be Rai-nakdoko naton nebe ami mos observa na fati mas ya tempune la continua toma iha ninia susulan ne la bara kida nebe itane pescador sira labele pániku hoi ne sebele na fatin mai be usi informasaun iha Dirasa Nasional Meteorologi Geofisika atau nune bele hetan informasaun ne mak dia atau ne aktividade itane aktividade ya be pescas ne bele lao normal. Di autoritate na kata antes nemos husi direção rasi ko equipa relevante sira instala un equipamento sira iha tasi ibun tanto fatin ser selo ko di fo alerta karika acontecer un kari husi equipamento ser ne funciona normal no bahira acontecer un equipamento ser fo alerta. Sim, usi parte di linea ami montana ida itania be marina boyas ida boys marina ami ita montana ya be basic kristure ne ba be nebe bela fo informasan kona ba be ninia lalorang aser ne informasan be kona ba tasinia ita bele tambi dane mas fo informasan ma ita hare mak ninia normal hela ita la tamba kono be cara ne ita ninia be hare mak ne saito be lalora ne saya asli ide be ya ita halo be itene tresor ne ita foi bele informa kata ya lalora ne asli ne be berego basira pescador mai be durante ne ita informasa matama ne laudia kela ita hedilin monta ida be marina boy ne ya dili ya parte be cristure ne depois ninia be sukat be ninia nivel tasini ne mos ida tahu ya portu dili ida mos tahu ya portu mahata okusi ne be sira lafo sinal informasaun dia yang tasine asli ufal be ninia be trisol ne be ami durante ne ami observa la ya ne informasaun sin ami la spy la ida ba ya publiku hodi fo informasaun fo be saya warning ba be tene publiku atau saya evita tu basic atasi mas durante ne iha equipamento ne bem amit tahu na iha di lara ne la normal hela depois iha itania asa iha rai lara ne equipamento hasaba seismograf atau be sukat be forsa be itania be Rai-nakdoko ne itane parte IZT elmos montatiana iha quasi parte iha rai timor ne barakona nebe lahaturu sinale de yang ninia be ninia Rai-nakdoko ne pot para tu bele halo mosu be tsunami ne. Inclusive de torna mensagem ba publico atau labele pániku o acontecimento ser nebe mas be na fatin fier ba informação ser nebe fossai husi direção nasional meteorologia geofísica MTK ne. Ya Dirasa Nasional Meteorologi Geofisika ya be Ministério Transporte e Comunicação akara fo informasaun nebe maka kredibel kata informasaun sira nebe maka fo sayo na hefer ne itla bele be fiar ita fiar det maka informasaun nebe maka sayo si institusaun governia nebe maka fo say ba he publiku atau nene ita bele fiar itania be institusaun serne mesmo que ita bele heta informasaun ya fatin mai be nia sa itania be preparação para ita bele hatene ret be informasaun mai be itania institusaun serne mak fo informasaun ne mak se fo clara liutan ba informasaun serne mak fo sai ne ma apela ba ya itania comunidade sira itania publik sira para tu basic bahaya informasaun ne be maka Dirasa Nasional Meteorologi Fosai atau nune itamos labele rona det husi itane media sosial sana para halo itane pániku ba itane an ras. Retan obrigado por ter toda a disponibilidade. Yeah.
Maru karena in tatul ninian dia neme entrevista ho direção meteorologia geofísica Ministério Transporte e Comunicação ninian e husuba público atu labele fiar informação sira nebe husi fonte sira nebe la credível no acesso na fata informação sira husi direção nacional meteorologia liu quando ba clima nemo geofísica sira nebe ligação ho acontecimento sira e país vizinho ninian husi kaikoli